Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Srpske IT edukacije. U ovom tutorialu objasnit ću vam kako da napravite za pozadinu neki gradijent. Sada, šta mu dođe gradijent? Pa to je mješavina više boja, minimum 2 boje. Znate, kada smo do sada bilo šta, da kažem, kada smo bilo čemu menjali boju, mi smo uvijek koristili samo jednu jedinu. Međutim, moguće je koristiti mješavinu boja i dobiti različite rezultate, naravno. Pa hajde da napravimo jedan div, nazvat ćemo ga test, zatim u CSS-u napisat ćemo test, stavit ćemo širinu 500 piksela, height 100 piksela, malo da ga pomerimo od margina, ovako nešto, margin left 300 piksela. I sada, ako bih ovdje napisao background color, to nije to, jer ne mogu pristupiti kreiranju gradijenta. Dakle, moram napisati samo background, jer na ovaj način ne mogu pristupiti mnogo veće listi opcija koje mogu menjati, odnosno umjesto da pišete ono background color, background attachment, background position i tako to, vi se to možete napisati u background, ali naravno trebate znati kojim redosledom ide. A sada, što se tiče gradijenta, ovdje samo napišete linear, znači imate linearni i radijalni gradijent. Linearni normalno je kao jedna linija, a radijalni je kao krug, ciklično se širi. Ali vidjet ćete kako to izgleda. Sada, dakle, otvorite i zatvorite zagradu, novo točka zarez na kraju, napišete 2 boje, red, blue recimo, ovaj osnovni neki. Aha. Vidite, ovako, dakle, uvijek kreće odozgo na dole. Dakle, imamo red pa blue i one kako kreće maksimalno crvena, polako opada vrednost i meša se sa plavom ovdje po sredini. Naravno, možete staviti i više boja, red, blue, green, yellow. Naravno, one će biti ravnomerno raspoređene, svaka po 25%. Evo, 4 boje. Sada, vam se možda čini kao da je najviše zastupljeno, ne znam, žuta ili zelena, međutim nije. Tako dolazi kod mešanja boja da one ovako izgledaju, kao da nečega ima više, ali nema zapravo. Možete možete staviti ovako pre red i blue, da stavite to top, dakle da obrnete redosled. Pošto s obzirom da je sada išlo to bottom, po defaultu, dakle ide nadole, sada ste obrnuli redosled i vidite da sada crvena kreće odozgo, ide ka gore, ka plavoj. Možete napisati to top left ili to top right, nebitno. Vidite, crvena kreće iz donjeg desnog ugla, ide ka gornjem levom uglu. Možete napisati ovdje u procentima, hoću 80% za red i 20% za blue, pa ćete dobiti ovakav rezultat. Sada već ne primjećujete nikakav ovdje prelaz, dakle ovo možete ovako brisati, mada to je bitno zato što ako vi konkretno napišete ovo zauzima 80%, a ovo 20%, na taj način gubi se ovaj prelaz, jer oni određuju to, sam pretraživač izračunava, ok, ovdje 80%, to je definitivno crveno 80%, ali postoji ovaj manji deo za 20% kada se vrši ta tranzicija boja. Ali zašto je dobro naglasiti nekada 20%? Pa imat ćete, ne znam, situaciju da imate ovdje ovako kao navigaciju i sada vi želite jedan deo navigacije da vam bude jedne boje, a drugi da bude druga, to je kao završni deo. Taj završni deo možete baš ovako naglasiti, tipa 20% blue. I time jednostavno postižete stvaranje dveju boja bez potrebe da pravite 2 diva različite boje. Evo, recimo zato. Dakle, da, možete koristiti ovo u procentima ovdje da određujete. Zatim idemo na radial gradient, samo ćemo promijeniti radial. I samo ću staviti red, blue. Naravno, kreće iz centra. Dakle, red i onda ide dalje ka ivicama blue.
možemo to isto promijeniti, stavit ćemo isto procente kao i ranije, dakle to je apsolutno upotrebljivo i ovdje, dakle sada već da prostor uzima crvena boja, manje plava, što je sasvim razumljivo. Ovdje ne možete koristiti ono tu top left, tu top right, jer ono kreće iz centra i radijalno se širi, zato se zove radial gradient. Ali, ok, što se tiče radijalnog, nema mnogo opcija zaista, mada je malo čudno da koristimo, ne znam, pravogonik, kada bih ovdje napisao da bude podjednako 500 sa 500 i kada bih stavio border radius 50%. Naravno, u sljedećem tutorialu ja ću vam objasniti kako napraviti krug, to je baš ovako se pravi krug. Dakle, objasnit ću vam zašto ovako funkcioniše i neke dodatne stvari ću objasniti, ali što se tiče radijalnog gradijenta, vidjeli ste, dakle, red blue, dakle, počinje crveno, širi se ka plavom, međutim, imajte u vidu da ovdje, zamislite da se dalje nastavlja ono 500, dakle, širina i visina po 500, dakle, ovo je ovdje deo, kad bih mogao da ga išrafiram, što koji ne vidio, ajde ovako ćemo, da biste bolje razumeli. Ovo je ovdje deo, ovako, kada biste produžili, malo očino crta, nebitno, bitno je samo da razumete, dakle, ovo je ovdje deo, on je i dalje, da kažem, obojen, dakle, i dalje se boji, ako vi to ne vidite. A to se možda najbolje primeti, pošto ja ovdje napišem, dakle, pretraživač shvata kao da je element i dalje 500 puta 500 piksela. Kada bih ovdje napisao red 80%, da vidim samo da li je dovoljno. Da, vi biste rekli, pa čekaj, gdje je plava? Pa plava je ovdje negdje, u ovom delu koji se ne vidi. Kad bih sada isključio ovo, border radius, vi biste primijetili gdje je plava, ali dok god postoji taj border radius, vi to ne biste mogli da vidite. Dakle, imajte u vidu i tako nešto kada radite sa bojama, ako vam je ovo ikada potrebno. Dakle, uvek obratite pažnju gdje je taj višak, dakle, ne smijete dozvoliti da on ode, da se ne vidi jednostavno, ako pravite nešto kružno. To je to što se tiče ovog tutoriala, kao što ste pratili.